Amen. Khut beng na to kinele. Amen. Okay. Nung kausan na niya khat pan som ko again na khazi sunga mate new creation bana new temple khazi hangina thu mi te pe pasiani biakin chi again na to tung to na to pumpi khazi pumpi lam na ding na achidam pumpi achidam body of Christ ichi banghiam chi again na to sunga aga it's sat na ding mate ite na ding po pi chidam lo ite na ding na nam pi thumi ge na to so khale song tom te khazi tung panina khasiang thoina popi mi te tunga pumpi hi pumpi a na tom te tunga kisam asak bagina to khale song te ong pi a to teng ikipat lo na khem pe khazi sunga jang khoma khazi pumpi ilam khop na ki pum khan na hangena achidam pumpi ding hi chi to thuigena tunina to teng khem pe so ta polina ong sur khit te ong gan khit te tunina aneu som le sagi panmate to adena isim na sunga in new identity mate ihi na ichi khazi sunga ihi na to honggenina to khichangina to aneu som le sagi pan som thum le ni pen khen pin in khen de lang khat na a aneu som le sagi pan som le li pen in new identity mate khazi sunga ihi na thak to te la ka khat pen bang hiam che nung ka la son na again e thu mi teng khem po pen khazi pumpi mate temple ai kele porpi china ito identity khari ding ina to ki zoi ton mai na so ta polong gen so ka to chena anel som ni le nga par ma de som thum le ni tom na sunga tua inne inga khazi sunga to pan ong piak ihi na thak in new identity pen bang chinun ta khet pe ding how to live out our new identity in Christ to kitchen te ong gen so te to ni na hit to ni tom le aching kim thi pen gen so de yang okay khana to group li sunga pa te jong mate note taking ai jong bang khana laun ba yam chile mai kala ki pan mate discussion about chang to again setting jong discussion khom de manin ma okay anel som le sagi le som le kwana sunga bang chi bang so ta pon gen hiam chin din ai la siang tho sung simna sunga ai la TDB to sim pen tun ke ya NIV to khaveng sim pak nang ma. So I tell you this and insist on it in the Lord that you must no longer live as the Gentile do. I get it. No longer live as pagan life. Mata itaka pagan ichichangena leitung itena worldly pattern. Room solmenian yamkhatna so again ma bamate the pattern of this world, the pattern of Roman Empire. I get the pattern of Roman. The pattern of pop culture, the pattern of hip hop culture, the pattern of Western culture, the pattern of United States. I get it. He again anti-Christian culture. Tote bangina nung ta keun chitong pansuki. Hallelujah. Therefore, achinak na pen anunga tuteng penitelong. Iteling kisam mama hi. Toy cha som na khala som na kwana sunga tua khazi to ikipol ma khazi sunga ioma inun tang na I pianzia inun tang na hi na te onggen na to te la ka khana alung tang lung sim khau na ina bang tun hiam chi le hi itunga sunna imai pen hong lim hong jing sak mate ingai thunga sutena godly to kisamate godly things passion to kisai te ongai sun sak theno lo to chena toina bang le fek hiam chile iso ong fek toin bang le fek hiam chile na khat pe asia apha na on jong absolute truth na ngon omlon lo za dong reckless life ichi tu hun lai taka he post Christian sunga inun tak na lifestyle tom teng pai khian na pen tu to ma to hilo tu to ma boy pi hilo tu ma kum tu ni lai to pa jesu hun lai first early church te hun lai century ma sa hun lai zongina tu chiam lui ma zonga pasien to ikikhen khara ke pan ikigam lara ke panina tua mo na hang luang suk mo na hang ong pai suk lifestyle tom teng gen suki isim khom dia hi li teng one khatna ni na thumna teng ma khatna pen abstinency 1 2 3 abstinency hardness of heart tu chang ni na darkness of mind thumna deadness of soul under the judgment of God tu chang na alina recklessness of life to teng khem pe pen nanun loi u khazi to na ke por ma u to Gentile te nun tang na chimate pagan life pen so ta pon ge na hi bang teng to
อันนุ่งตั้งนี้นะฮิวะไอ้จังนะขัดจีสุงะขัดเสียงโทวังเลยนะตัวโน้ตเดียของกิทอสักเกียกิจังนะงี้นะทักตัวจังนะฮีนะทักของกิปียฮีจิตตัวงเกนสุขีตัวไม่นะขันนะเพกันไลฟ์อินุนลุยนุนต่างนะเข้มปุอะตัวบังหลักอันนุ่งตาตัวบังลักอากิหอนเขตเป็นตัวเตตัวอากิบังปอขัดเตนนุ่งตาเกียปอขัดเตตัวบังนับไปเกียจะสอตักเป็นตัวตั้งอาหารทุนดิ่งนะโนเซนเซนไลซังขัดจีตัวอากิโทคอมเกียสักขัดจีตัวอากินุ่งตาเกียสัก new creation เตบะฮังนะนั่น all self นะ all creation บังนะนุ่งตาลายนะเหี่ยวยามจีนะตัวอาหารทุนนะอันนี้สมเลยสักกี่ปันสมเลยกว่าสุงะสอตักปนในแกนี่ตัวฮีตัวจังบางตัวนั้น absolute truth ของอมสนองเราฮี anti Christianity บาง morality ของมันเตกี้ my truth ไอ้เกล่ my right ไอ้เกล่there's no ไอ้เกล่ relativism ไม่จริงๆมั้ยแต่ there's no absolute truth อามันเป็นอดีตเป็นอมโลเอ้มูดาเลเอ้ซันเลยเอ้ไม่มาตัวกิจุยไอ้ตัวเด็กเป็นอามันเป็นฮีจีบังinterpretation ไอ้จังงี้นะ world view ตรงเตียงอมฮีตัวมาไอ้ตัวไอ้สักเปลมาหลายๆเสียงโดยซิมเต็ดนี่เปลมาเลยโดยจังhistory repeat itself ว่าจีเปลี่ยนดังขัดมาไม่ได้ไอ้ตัวหลายตะกาอีบอยปี cultural issue แต่จัง morality issue ตรงแค่เปลเป็นหลายเสียงโทสงกิจยันตะการนักเรียนแค่ไหนโดยจังเอ็นตัวหลายตะกาอีตัวถูเตบังจีพิชิตนี้จีเตหลายเสียงโทมาเอียดกูไอ้ตัวตอมที่เปลมาแล้วไอ้มามีเสียงโทเตจะอัตัวซาโดยจะปอพิสงของบ่อยนะแต่นุ่งกาลอีกเกนขาเลส่งตอมของตัวจงบ่อยนะแต่จงตัวแค่เปลเป็นอัทักที่ตอมเปลมาแล้วปอพิตังถูเอ็นเลยแหงอมสวีเวฮีตัวเป็นสอตักเป็นตัวในแกนี่นะตัวจังเงินนะอันนี้สอมนี่ปันสอมนี่เดลีนะบังจีตัวบังโนองค์คนเขตาเอมันนี่นะ live as new creation hallelujah อิสิมคอมเดีย live as 1 2 3 live as a new creation เปลี่ยนสักทักเตนี่มันนะเปลี่ยนสักทักเตบังอินะนุ่งตาอุนฮาเลลูยา all creation ที่จังนะ Genesis 1 2 3 สุงามีหิงตังกิเปียนสักนาบาง purpose ตังองกิเปียขันนาคิงดิงกุมพิจาริองกิเปียเสียมพิจาริองกิเปียกำสังจาริองกิเปียตัวปันมุนตัวไว้พวกเป็นอาดัมเลยอีวินะน่า fulfill น่าโลจิงสักจเลยนะหมอนาหังนะตัวอามาวีอโรลติงน้ำมันสวยตัวเต็งแค่เปียวตังตัวนี้เด้งชุขามองกิเปียกำสังเตองกิไปสักอัตตบนะตัวแค่เปียวกิจิงสักเด้งเยซูขจิองไปตัวเยซูขจินะอากิจินสักหิดดิบเด็ดตัวอามาขัดอสวกไอเต็งแค่เปียวเป็นตัว identity อีจีเปลี่ยนจิลขันนาสุงา created in God's image imago Dei มันแต่ประเสริฐลิมเลเมล่าอักกิเปียงสักนังเล็กอี identity อีน่าตักเป็นเยซูขจิสุงาหงกิปิกยังนะฮิโวฮาเลลูยาโดยใจนั้นตัว new creation เปลี่ยนสักทักสุงาอีน่าตักโตนุ่งตะดิ่งน่าโสตักปลงองหันทอนฮีBut you did not learn about Christ like this. If indeed you heard about Him and were taught in Him, just as the truth is in Jesus. Hallelujah. อันนี้เอาสมนี่นะสุงมั้งตัวเดน่า again pagan life เลยตุงมีเตดันตัวขจิปนาอิงะโลตงยังเหตุ no เตฮิบังฮิทูเข้มเปเป็นขจิตรงปนินะนัสินุฮิเปมาโลฮีขจิตรงปนินะอามาทุตกิเซนัจักทูฮิเปมาโลฮีจิตรงเกนสุยนะตัวมันตัวนี้ตะกะ live as a new creation เปลี่ยนสักทักบางอินะอินุนตักเทนี่ดิ่งอินะโสตักปอลินะทูมองนุเสียทีตัวขันนายคอมนี่นะอิสิมคอมนี่เอนะ remember เป็น 1 2 3Remember your Christ-centered education. Christ-centered education. Hitaka ipian saktak khazi sunga pian saktak ihina new creation ihina tungtona ongkipia ihina a new identity to pendel chang ge so la den to te inun ta thene khanna a bang thu te hongki sin sak education a kele school to ke sang ge ni to khanna gen suk ding hiya te cha hitaka Christ-centered education iti jangena denai gen bangchi you learn Christ you heard Him and you will taught in Him ขัดหน้าบางจีสินสักให้น่า learn บางทูขจีทูนี่หน้าบางจี heard Him อามาทูน่าจากุทุมหน้าบางจีอามาตรงปันนัสินุไอ้กระมาสุงานัสินุ in Him ฮิตเต็งทุมโตตัวนี้นะin new creation ขจิสุงาอิเปียนสักทัก
new identity bên nun tak zeding ina hi teng thum pen ke sam ma poimo ma hi toi changa when we find him hi teng tung to na khazi imu na ina thuman tu ta amu hi to pa jesun bang chi John sunga I am the way the truth and the life toi cha khazi imu wa khazi so yom le thuman tu tak sunga jong absolute truth a hi jesu amu hi ya to absolute truth jesu imu wa ama ine le nun tak na ane we found life in Christ hallelujah to ringina khana Isaac isin thu pen la siang thopa da hong ki ken khazi thu mo ai keile aki phuak tom khazi mo aki phuak tom i khan khian na zuya ai keile isan sa la siang tho khong to ki tong mo ki tok lo chi sin na mer om lo khonga isin thu mo ai keile Isaac thu to chang is khazi sunga hitaka thought in him ichite tua isin thu pen the subject le the substance pen khazi lutang khazi nger ahina pen tunina athakina genom hang amen toi changai taka isim khom dia to learn Christ 1 2 3 to learn Christ is to grasp the new creation when you find Jesus and you find truth and when you find truth in him and you find life hallelujah tuhuna I culture I boy pipi hem pe a solution a phiding pen khazi sunga kichian tak lai kiching ta gena la siang thoin hong pia hi hallelujah tija thum na ani na a new creation banga inun tak the na ding piansak thak te bang lai nun tak the ding na so tak punin bang gen hiam che hil to sim suk ding pen be the mun jong khan chinina isim kham dia bina changing 1 2 3 changing clothes put off and put on okay ipon lai ding hallelujah ipon luite so khadina khazit tung panang ki pia pon thak sil ding hallelujah ela a hoi mama ela tom no wa ki phok ma tarkhian na pon pi in hong tom ta pian lamdang pian kelamdang sa thuman pon pi to ke hong tom ta bangchi phalo thelo dia lo thelo amen thuman pon pi to ke hong ki tom ta bangchi nun kilamdang pian kilamdang hallelujah a theology pen aman dan to lam de khazi pon pi khazi tung pana hot khian na tar khian na pon pin ong to ma inun na ipian na a khazi to kisut na ikilam dang kelebo tuni na to hong tuam pon pi pen sit par hoye amen we must adjust we must examining what clothes we are wearing to cha khana a all self desire sinful nature of flesh desire mo sim khom de all self equals to sinful nature flesh desire new self new identity God's image bearer in Christ okay pause in new identity ichi pen to pian chir khanna song ki pia khazi khazi tung ton pa naong ki peking new identity pe hele pasien limle me laong ki Piansak to pasien milim le melang ki piansak ji te ama ilim le mer milim lang bang te hi vo hallelujah milim lang i te kwa ki mo e ki mo tunin pasien na ama lim le mer suna ong piansak na ji pe you are like a mirror when people see your moral see your morality see your lifestyle God wants them to see him through you and in you hallelujah we are ambassador of Christ. We are workmanship of Christ. He image bearer khazi limle me apote mitlim lang bangte I na sunga ivai pok na hi. In new identity ichipen khazi we are conforming to the image of Christ. Achichi jong tua hi image God's image bearer tuan hi hallelujah. Pian chil khat na sunga tua tong ki pian pin ahang tua mitlim lang pen mo na hang kitama.ตัวหงกิตามมิลิมหลังเป็นปัวพดิงเบกทำโลอาทักมิลิมหลังเป็นน่าใจชงไปในฮาเลลูยาตัวมันตัวนี้หนังเล็กเป็นขาจีอาดิงปัสยานาดิงเงินบังมิลิมหลังเตะมิลิมหลังเกียรติกว่ากิมูกิมูบังเงินะยงเกียรติปัสยานากิมูดิงเงินะเป็น identity ถ้าของกิเปเตจิตตัวนี้น่าทักกินากิพอกสังนอมหังโอเคตัวเล็กเงินนับจอกเป็นตัวฮิตดีเกนะ
thum na bang chi put on Christ equals to put on a new self, put on our new identity. Khalam pan chilang put on God image barrier. Mate to khazi limle mer poa anung ta ding. To ding ina hitaka sota ponggelina a phi ding mate a solution ding pen anel som ni le ni thum ni le na sunga onggen hi manglai tong sim ning NRS fin bang chi yam chele. You will start to put away your former way of life. Hallelujah. Bang chi khazi sunga e pen bang kisin sak cheta. To inun lui mo na panong luang here is sinful nature le if flesh desire ting hem apai hiding ina e yong kisin sak hi. Titus sunga again mate to nakizom hi. To chena bang chi your old self there corrupt and deluded by is lost. And to be renewed in the spirit of your minds. Hallelujah. Bang sunga tak sok sak ding chi. Spirit of our minds. Hita bahang the spirit of our minds says yam. Rumalian so many anel ni na sunga bel so tak pon bang chi. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by it. Tun hita ka so tak pon me na renew in the spirit of your mind. Our mind. Hita the spirit of your mind achi chang ina hi ingai na chiang ba khelo na ni da again mate I attitude zong na pa I behavior zong na pa bahayam chel I attitude ina I behavior hol a hi manina tuan attitude na so again na heart na mind na thoughts ni attitude khampe pen na thak sok sak din na chi for hallelujah. Being renewed, renewal is an ongoing process. Being renewed, present tense, present continuous. He ongoing process. It's just not instant. Once in a lifetime, ongoing process. A hik kel to ding, a chak sok to ding, a no sok to ding khazi sung tunina na lungsim na attitude na hopok na na tak sok sakun chi to again. Hallelujah. We need a continual renewal of the spirit of our minds. We need to be reminded constantly of our new identity. Tua ilung sim inga isut na ilun ta na igam ta na ong ho tua hi ilung tang kisai na itak sok sak ten te ne ding na e kwa hia in new identity dina ichi khazi limle me atang sak ding te na pen ikipok ton dong de ding pen to be. We need to be reminded constantly of our new identity as we are God's image bearer. Mate to pen ikipok sat de ding pen to be. To ikipok ton tung ke ya to sungai ki de ke le hi le tung tom input mate onglu tom te na ingai suna pen hongzo khade ri chena to ingai suna itak sok sak te ne ding ina in new identity pen ikipok ton tung ding to be. To chana ongoing transformation in our life is the word and the spirit. Tua thak so ton tung na pen khasiang thole pasien kamal to aton khom nun tak na sunga hi. Hallelujah. To manina tunina gente na dingina hi thak pon so na chi kamal jong ni dangina igen khengya pian chiu sunga mo na ong tunte pasien na Adam le Eve ne kera om na ale ala dingna bangpia theite siu sakena mo na dal ding. To chang to khit chang ina to pen temporary back lem loi manina gan hing vun ponina boss na sil sakhi ina to taka gan ki go na pen amo na lia na ding ina gan ki go hi to amma sisanina thu kham sunga Moses tung pa thu kham ong piak na te sunga biak na dingong pasien biak zia ding le mo mai sana biak zia ding le dik tananga ding biak zia ding tong ki gen chengina to pian chil khat ni thum sunga Adam le Eve mo na ale ale gan si ki luang ina gan ki goina avun to akisil sangwa bena to esana ina sacrificial system mate jiute biak na so to tang ki zanga to khem pu pen to pa jesu khazi sunga sep ding tang kitchen ding esana I manina to khem pu pen khazi sunga hong kitchena khazi sunga ongom te tunina
khazi so anung ta khazi sunga new identity nei te pen tuni na ipon lui a hi I government ipon lui a hi to adam le ipana ong luang suk mo na I nature teng hem to swa khia a new government a hi khazi tung pana ong ki pia bang dik tan na te hallelujah den chang isim suk de matan igam tat na ding teng hem to to teng na silun chi to kamala jang hallelujah to mane tuni inun ta na a nanun ta na in your life bang mun teng tua tat khian na pon pinong tom nai lo khatam I kha ben belong tom kha khin in te I ton tung nun ta na I hot khian na pen khazi hangina nga khian khama ni tuni na ilung sima ingai suna igam ta na ikam pau na tuni na bang mun te tua khazi pon pi na atom khang lo khong om kha hiam isil sak nai lo mun khong om kha hiam imit mo I khozak na mo I edet te mo I don I zat te mo ai jongina tunina to khat ve reflection por nom hang hallelujah to mena tunina ka clothe of I kele clothing on mate inun loi te so khia inun thak te sila nung ta dingina hong ki sol hi hallelujah to mena tunina hi tua Silhna Silhna chi again te tua orphanage tua taka kem na ko pa ngayom na itaka have you ever been to the orphanage center no he orphanage center if I te adiak to orphanage center pa na muisa de mat adopted dinga akela te pen khanna bangki sakhiam chile atwa orphanage center sunga asil ponte hempu kila isak to ki sai hempu ki suwa sakena to amau do amui sa dinga ala anula paten pen amau amau kyang panamate aluang hia na to pia ku to ponte sio sakena hoi tekena zemuhi to ma bangena to pa je sun gen te na gen mate tapatai mang thu again te tapatai mang ong cha ke te apan bang chi apon teng so la isakun bang to bang pon pi to sio sakun zeta apa ene ilak par hoi pem pem mate pon to pi to sio sakena pa to na pi hi to ma ba inun ta na khazi sunga yom akipanina de again ma bangena ipon lui ipon tol pi lui adam pan inga su khempe pen hong ki so khya sakena pon thak khazi sunga hong ki so sak hi hallelujah to bek tham lo jong thong ke te jong ina thong pan ong to te a thong pon tengu pen a so lo phamo thong pon so nom la thong pon to tai le pen amau kon man kik ding ai ta palek te man kik ding hi ten jong inun tak na I thong pon lui thong pan tua khin na pin a hang a thong pon teng a so nai lo thum mi ki tamma ma thi thong pon tua khin na pin a thong pon lui teng ma no ma sa lai thum mi kyom kha thi tunina inun tak na khazi sunga oma khazi so anung ta hi le to I thong pon khem pe ong ki so saka kum pi pon ong ki so saka hallelujah siam pi pon ong ki so saka kam sang pon hong ki so sakhi hallelujah to teng khem pe pe in new identity sunga apa nei amen to me na tunina to khem pe I thene ding ina a phiding pen jai gen ma bangena anel som ni le ni thum ni le sunga so tak polin ki chen takin again ni ilung sim I thak so sak ding mate zs b to sia kha sen happy na to ong sim sa diam anel som ni le thum pan som ni le li na ma zsv to ni thum ni le sorry tang thum teng ma okay thank you to pause bang ni bang cheta is video khan ni thum khem na to kidim okay to tang khabe sim la ni zui ni mo anunga khem na to kidim lungung na hanga akisia nidanga namilui gamtan na suakhia in okay bang suakhia ding cheta milui gamtan na tunina imilui gamtan na khazi to akipolo imilui gamtan na bang teng suakhia ding om lai khading yam okay simson ni nalung simu thak suak sakunla pasianin ding na le siang thona tak tak to
ama banga Piansak Mithak wow banga Piansak jeta ama banga hazi tung to na mate dia again ama lim le me mirror ding ang ki Piansak na tua pon pina silun hallelujah lungda mai sa kasian tunina inun tak na dia again thong pan ki tuak sin sang na pin a thong pon bek ma no ma salai khong i kha ding pela wai ma hi to me tu ni na bang teng so khe to teng hi thene ding na aneu som ni thum na so ta ponin a phi na ko isa khivyo hallelujah na lung simu thak sakun hallelujah to lung sim thak sak na ina duna igen gen piatna khempo i agui pi na hi gi ge hallelujah hi lung sim thak sak na ben bang za tan tu pi yam chile hi church project tui phum po pi te I pu pi pa ina bang na chi zen hiam chile the key to holiness lies in the renewed nature dik tan na inga ki to siang thona khaji to ki bana siang thona nun tak na I akhi ato tang pi pen bang tunga kinga hiam chile hi thak song sang na nature tunga kinga hi chi if the heart and mind are renewed ilung tang ilung sim le ingai sun na athak sok den le the life will follow inun tang na igam tan na I behavior ina zuiding hi chi hallelujah to chen hi transformation nun ta ke khana igen gen sunga ato nun ta ke khel ding athu pin ma bangina to nun ta na ke khel na to gam tan na compound na khem poi ong aphung pi ong luan khian na azung pi pen khazi sunga athak sok den ding to thu pi hi hallelujah to the heart and mind pen attack song den le inun tak na zuiding hi church pa jina chi man ma hi u na te to ja to pa je sun bang chi asunga tum sunga te atum suk te na mi se sak lowa asung pa pa hi te chi ma bang na again no bzau pen bang hiam chi le to hi inga sun na pa na inga sun na ting I atam zo pen akisem ki ai chenga tua the heart and the mind pen tunina khaji sunga athak sok ton tung ding khasyang tho kha me to mate pasien kamal to akita de da athak sok den ding bhangi pen hak sama ma hiam chile ko marung mu pi lo ko bang the pi lo we bia kini pai lai sai jong e pasien mai le e ki ka beka hi case ding mo pasien le e be ki the pi tua thu e mai na mi te ma ya pen bo ki gam oi pen ki gam ta the mi te mo na oi pen ki hi the a hi jong ina pasien ne lung sim tong en pa pasien le e ki kala hi lung sim thak so sang na aman ding to be hallelujah to me tu ni na to ding ina athakina ki han thon no mang a to hi thine de again ma bangina in new identity hi na te ilung sim to kidim sa den again gen Colossians sunga ma de alian thum na sunga isim sim te tunglam na te to ilung sim te kidim saka oi apha bang te hiam to te to ilung sim ilung tang kidim saka to teng to pasang kamal te to ilung sim idia dia a khasyang thoi makai na to teng idia dia na tung to ni na ilung sim hong thak sok dinga to hong thak so na ina inun ta na igam ta na ilu heng na pen ong holding hong makai ding hi chit ni na athakina ki phok sak pha no mang amen ten atom na lama anel som ni lenga pan som thum ni a bang chinun ta ren chi ong gen so na ten to pen ne ilai siang tho sim na so ki ching ma mai chen na atom tel ching ki mi na ge ni na ngai na khen khini mo toi cha hi ta ka isim khom dia how to 1 2 3 how to live out our new identity ha khazi so pian sak tha hi na hang ke pia inun tak na I hi na in new identity a hi pasel lim le me sunang ki pian sak hi na inun ta khat pi thini de na so tak porin inu shading teng gen to chena ine ding teng gen na bang to kinga hiam chile e kamale moya replace isim khom dia replace 1 2 3 replace khalvelai replace khalvelai replace they are renewing of the my lung sim ithak so sak thene ding ina tunina he replace ilai ding to tunga kinga hi leitung biblical transformation like biblical renewing of mind secure chiding mo ikele human transformation pen akilam dan na hilian hi tun human transformation like secure renewing of the mind ikele transformation pen bang to kinga hiam chile emptying of your mind na lung sim hom sak ding na ngai sun na hom sak ding ma meditation bolding
ลงชิมหอมสักดิ่งโบราณแต่บางเรื่องสันมาไม่รู้ meditation สักดิ่ง mindfulness ลงชิมหอมสักดิ่งจีไอ้ยังหลายเสียงโทนเป็นตัวนักเรียนโลหิบางแกนที่ทำจีน่ะ replace ลงชิมหอมสักเกนถ้าได้ลงชิมง่ายสุดน่าเป็นปัสยันกำมาโตตุงลำนาเตโตดิมสักเด่นดิ่งตัวเอาให้โลเข้มเป็นตัวเตโตไหลดิ่ง replace ดิ่งอ่ะหลายเสียงโทนแกนี่ตัว replace ดิ่งฮีโร่เจียงลงชิมเป็นทักษะทิ้งฮีโร่ไงสุดน้อยเราต้องรู้เจียงลุงคำนาดิ่งไอ้ส่วนนี้เลยต้องจีเลสอะไรกันอินุนลุยตกิสายาไงสุดน้อยเราต้มตั้งองลุยเตะตัวนี้นะฮิปชังกำมาเลยเดี๋ยวกันตุงลำนาเตโตอีไลเด็ดเกียอีรีเพลซเด็ดเกียลงสิมเป็นทักษะทิ้งเราดิ่งฮีตัวมันนะเลยต้องด้านอีก็แค่ยังน่าเลยหลายเสียงทุกอย่างก็แค่ยังน่าเป็นอักลำดันน่าตัวฮีตัวนี้นะirreplace ดิ่งตัวเป็นไว้พวกฮีตัวนี้นะนันนุนต่างนะนั่งอินมีมา personal life บังมุนแต่ irreplace ดิ่งอมลายดิ่งยามยังไงสุดน่าเบิกทำโลอีกำตัดน่าอีวิดีโอเตอีฟงเตอีสกรีนทำเตบังดิ่ง replace ดิ่งอมดิ่งฮาเลลูยาเอาหอยอาพาเตตัวกิตัวโลดิ่งอีไปแค่ replace บังดิ่งตัวไหลดิ่งอมดิ่งยามฮาเลลูยาตัวมันนะขัดปั้นงาสิมข้อนี้มา replace lying with 1 2 3 replace lying with truth telling number 2 replace unrighteousness anger with righteous anger number 3 replace stealing with working and giving okay number 4 replace corrupt talk with edifying talk replace enrage with kindness and forgiveness hallelujah คุณเป็นนาตกิบสังในตัว amen replace anything that doesn't align with our new nature or new lifestyle hallelujah ที่แต่ unrighteous anger และ righteous anger สอดตาป้องก็เหี้ยอีนั่นในเตะลุงดอยหินมีกี่ที่อีน่ายินทุมานโลเตะลุงกิมไงโลฮีตัวกิสิมไงโลอีน่าเป็นลุงดอยมีกี่มันมาฮีแองทุมานโลเตะลุงกิมไงโลฮิตาค่ะ righteous anger จิตเตปัสยันทุตกิตัวโลปอลปีของอเกกสักเทดิ้งทุหิกน้ำมันโลไอ้จงตัวเจ้าเนี่ยอินุนต่างน้ำมาหงองเอดิฟายโลมาเตะองขังเจียงสักเทโลดิ้งเลยตุงเสียตอมตัวกิตัวเตะเฮดิ้งทางไปดิ้งเจฟเอ็นเป็นขัดฟิตัวเตะนงอนะลุงตัวดิ้งตัวเตะนงอนะมีตัวกิปอลเทนี่ดิ้งเลยจีรานากิเกนเท no โซตักบอลเลยนะ righteous anger ปัสยันทุตกิตัวโลก็เล่นตัวบังซิมไลเลยฮังก็เล่นตัวขวาเตะบอยปีนะฮังโซตักบอลีลงโซดาเป็นกิจจันตะการมันนะแกเนี่ยตัวจีเตเฮพังเนี่ยบางคันเนี่ยจีเปียวมาแล้วปัสยันทุมันทุตักอลังกินสักเทดิงโซตักพอฮีอะไรค่ะคนลายเอฟเฟซ่าหัวของกำสังมันโลทุเฮนมันโลอาร์เทมิสดอยนุ่งเบลเซนกินมาแต่ตัวมิลิมตมอาเบียเตอีโจเกนาติงปอขัดเตนหายใจตัวบางติงหางrighteous angerเนี่ยมาแต่นาโดเกกุนตัวไอ้กันนายฮาเลลูยาตัวเมื่อตัวนี้นะอินุนต่างนะอิไลดิ้งอิลุงซิมินหัวสักเทนดิ้งอิลุงซิมอิทักสกสักเทนดิ้งนะตัวนี้นะอินุนต่างนะอิงไอสุดนะเป็น constantly เดี๋ยวจะมาบ้าต้นตุงrenew that goal เฮียฮาเลลูยาปัสยังกำมาตัวกิดิมสัก that goal ปัสยังกำมาตัวอีทักษะสักเด็ดกูจิงสังอีทอเพกอีมัดเป็นลายเสียงทุกเหตุทุกปีอีเอ็ดมุนเป็นลายเสียงทุกคำมาเลปเสียงทุกตัวกิจใส่เหตุทุกปีตัวพังอีทักษะสักเด็ดเกลี่ยอลูดนวมต่ำมาไหมตัวจังตัวป้าจะสุนโดดไอฮอลเคียดบางทีโดยสกิกิฮอลเคียนะตัวเป็นกิจจังอาจต่ำเปียลูดกิบางยามจิเลตัวกิฮอลเคียเป็นอัดหลังตัวอักกิดิมเกียอักคิลเพลสเกลี่ยอาสุกโจเป็นองไปเกียรติตัวมาบางอินุนต่างนาจงตัวนี้นะอีทักษะสักดิ่งตัวอีทักษะสักเทนดิ่งนะอีลงซิมยังไงสุนาบางตั้งตัว replace กูดิ่งยามจิตัวนี้นะทักกินะแกนทอนนมหังมาตัวนี้นะไม่กล้าเก็บปันตัวนี้อีกอย่างตั้งไอ้จงไม่แต่หนาวแต่อีกกลุ่มเดียจงกี่ communicate นี่นะตัวอี collection ไปจังนะ discussion จงให้ดิ่งตัวจังนะ activity ตัวจงตัวตรงตัวน้ำดิ่งมาโอเคอีเฟกต์นี่ดิ่งตัวเดียวเลยก่อน